پێکهاتنا کابینەیە نو یا حکوومەتە سووریە ji aliyê tevaya netewe û olên Sûriyê ji Kurd, Durzî, Kiristiyan û Elewiyan ve cihê nerazîbûnê ye. Kiristiyan jî weke pêkhateyeka olî ji şêwazê vê kabîneyê nerazî ne. Rêveberê cîbcîkarê Rewangeha Aşûrî ya mafên mirovan Cemîl Diyarbekirlî ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa vê mijarê dike. لم أستغرب من التشكيلة الحكومية التي أعلنت في العاصمة السورية دمشق قبل أيام. كابينة حكومة كل شامي بايتخت سوريا بري چند روزان هات راگاندن از سرسام نبوم بلکو از دکارم ببیجم کو وی بهیویبونه که مزن لجمگلک خلق سوریه درست کر کوچاواری بون و هیویدار بون یکمین حکومت به پشتی روخاندن رژیم اسد حکومتک به رنگ ودان آرازو هیوی نوان به لیوی جهمو آلی و آوایان به هیویتی بکانی لو معزد بینوف حکومت خلق کج زنجیر رفتار دستلاتا کو هیا و دستلات دست خوتان ده هیلا و بر به پیکاینا دیکتاتوری کنو و هر الولات في التفرد بالسلطة والاتجاه نحو تشكيل ديكتاتورية جديدة في البلاد الذي نعلن فيه عن تشكيل أول حكومة روژا شەمیە 29 ئادارا 2025 کابینەیە نو یا حکوومەتە سووریێ ji 23 وەزیران هاتە پێکانین و ڕاگەهاندن. جوان 23 وەزیران تەنێ 4 وەزیر ji پێکهاتەیان جودا هەنە. لێ ئەو پێکهاتە وان وەزیران jî weke nûnerên xwe nabînin. سنبني جيشا احترافيا لێ weke Kurd, Durzî û Elewiyan Kiristiyanên Sûriyê jî nerazîbûna xwe li ser vê kabîneyê nîşan didin û daxwaz dikin ku pêwîst e hikûmet nûnertiya hemû netewe ol û pêkhateyan bike. مع الأسف يبدو أن السلطة الحالية لا تزال أسيرة عقلية الميليشيات. مخابن وها ديارك ودستلاتا هيجي ديلا حزرا مليسانا وحتى فيكي لكي نهاتيا جوهارتن دا حزرا بريفا برنا دولتي با لو ما ام دبيننكو اف رفتارنكو حكومتا شرع ددسر وي ولات بر بكريزين بهتر وببن دنافرا بيكاتيان ده لسوريا ادي ببردوامي رجدبونا دستلاتي لسر فيكي اما بهتر بجيجن رينجرتي كو در انجام وان نباش بن لگۆری راپۆرتەکە ڕێخستنا خێرخواز ئابناوێ ئالیکاری بکەنیسەیەن و پێویستی ئاوان پێ هەیە هەژمارە کریستیانان لە سووریێ ji 1,500,000 کەسی بەری ساڵا 2011یان di sala 2022yan de dakete derdora 300,000 kesî ango ji 10 ji sedî daketiye 2 ji sedî ji tevaya nişteciyên Sûriyê li gorî wê raportê. Rêveberê Rewangeha Aşûrî ya mafê mirovan jî ji Rûdawê re ragihandibû ku aniha nebêhtir ji 400,000 kesên kiristiyan li hemû Sûriyê mane. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.